Titulo daytoy ni Apo Santa Maria na ited nga nagan ken kuana daytoy Nuestra Señora del Santo Rosario nya Our Lady of the Most Holy Rosary. Idinagparang ijay Fatima kunana pray the Rosary. Kararagan nyo ti Santo Rosario ado ti benefits nga inted ng imbagana dijay anya dijay agbalbalyo ti rasya kapya ti sangalubungan no kararagan nyo ti Santo Rosario kunana rinibribo nga kararwa sa di purgatorio ti maisalakan mapan ijay langit alaen na babaan ti protection ni Apo Santa Maria. Ket agingga nang iti Universal Church nagbalinan ti Santo Rosario nga iso ti layman's prayer kunana dayjay. Da kami papadi religyosa mamadre ada dayjay breviary kunami nya dayjay divine office nga pagkararagan mi ta obligado kam nga mangkararag dayjay. Ket ti layman's prayer ti kararag yung nga kangrunaan nga da kayo nga laygo malaksit tinasanton a misa iso ti Santo Rosario. Obligasyon nyo trabaho tayo iso ti kasla ko agbalin ko mga nayon ti kinakristyano tayo ti agkararag iti Santo Rosario. Naigunam-gunam pa ilaang idi already katikistaak naigunam-gunam mun dayta Santo Rosario ta inaldaw kaming ag Santo Rosario 11:30 ag Santo Rosario kami aging gana nga naisuro nga uray no hangka makaturog wenno iti battle ko man niya iti gubat iti rigat no adda iti problema nga hamo masulbar pray the Rosary no adda tay pakarigatam nga ammo kasla kayat mo agunoden kadakkelan nga armas ti Santo Rosario diya kamo magkada kayo no apay nga kasla kakaasiak nga mangipapapilit nga Santo Rosario kayo kasla daytay kasla ak la marigrigatan nga mangipapapilit sino ti ag Santo Rosario kada kayo ay diya kamo Oktubre na dan sa pila nga nag Santo Rosario kada kayo magudwa bulanan diya mo no rinugyan yon ay haman ala ka napagawang kayo nagkakarit da kinhaan lang nga DJ aga po ta October devotion gaputan na ibaga nga Oktubre iso pa nagsasanto sa tilag Santo Rosario no make it a habit nga uri no da kami SBI idi ay sursuro nga ruti mamadre uri agsibsibog kami unag kwa kami Ave Maria na dito rami mi aga ag Santo Rosario kasi jay uri agdadrive back uri hangko iganan di Santo Rosario Ave Maria na no kati kapinta sakbay ka nga agpatugtog sak no agbiyahe ako man nya sakbay nga agpatugtog sakbay nga anya ti maalam nagado di promises lata iprintan kay tuman adda na sa nga 15 nga promises ni Apo Santa Maria iti si asino man nga ag Santo Rosario anya dagiti proteksyon alaen na ka iti agnanayon nga patay itad na ka iti agnanayon nga biag nagad adu DJ nga naganan DJ inkarina kada tayo nga ag Santo Rosario kinunad dumagamin, injak ano apay nga tagirigatin nyo, sang kaibagak, sakbay ti misa, imbes nga agtututot, imbes nga agmamarites, mairugi ti Santo Rosario, panagkalma, panangpatal na, da kayo matan, nya ano detay uri irugiyo mat ije baryo ko dadtan apo pa din paspasa mo ko dadtan apo Ave Maria napno ko tigar isardeng tayon dadtan apon apay nga isardeng yo uri maudi basit jimisa basta malpas de Santo Rosario ngamahan ang napatpateg no dagiti daddo mamuteng nga nagbalim nga napatpateg ti Santo Rosario ngam na santon emisa hama nga mabalin ti kangangatwan akararag tayo nga porma ti kararag tayo isi tinasanton amisa nya kati layman's prayer kararagyo da kayo nga laygo iso ti Santo Rosario diyak amo ano mananam yo DJ pigsana diyak amo ano mamati kayo ti bilag na kasla kay samo detay Chinese nga kunada nga nag Santo Rosario sumalatso sumad lang nga iso isumad lang nga iso ulit-ulitan tayo isumad lang nga iso wang nga rod di pa nangulit-ulit mo iso ti pagipektuan na haan
Siguro nung ag-allergic ka, tag-antibiotic ka, hospital ka nga dito kanya naganagay. Dahil no agsakit ka, di panangulit-ulit mo nga panang tumar, di antibiotic mo, isot pag-epektuan na. No, maminsan ka manganti itlog, no allergic ka itlog, maminsan la, haang ka pa ilang nga maapektaran, ngamno ka na yunam timangan, isot ipag-epektuan na. Kasla maglakan niya yun, na mamaminsan ka ag-chismis, okay pa lang, no inaldaw, isob obraam, nagbalin nga pattern mo, ay talag sakit to tapangamon no awan machismis mo. Kasjay mo lang, di ba nagsanto rosaryo, damoryo pray, ni Padre Pio, mamin sa nga pulo kat 15 times nga agsanto rosaryo, ti may sang aldaw. Ngasam data maminsan nga pulo kat lim, adda ka eskwelaan mi mga taga paditatan di Batanes. Idi ak talo pay laeng ti misteryo niya, glorious sorrowful, joyful pay laeng. Tatan ka da luminosen. Isuna idin ka talaga nga agsanto rosaryo makumpleto nan. Ora siyak mo taman manumot nga manumag nga no kun dadumang kajak mo makwaji itali opaten. May samo ilat no daduman. Daduma ka makonsensya akpay ta 3 in 1 pay ka di kararag kon tano makariingak ti parbangon ka ag breviary ak agadurarak ag santo rosario ak ni pakpakyawok samo dati kararag kon kung kunak no daduma ngamahan lang nga di the more you pray the rosary the more nga ag epekto ngam na sa akal ag santo rosario no Oktubre 11 months kahaan sa akal ag santo rosario no adda natayan kanayong kay ko mga agminatay na umad-ad nga agsanto rosaryo kayo, agkurang haan ang agepekto. Hantay mari na, hantay mananam DJ bilag na. Padasin nyo. Amuyo ni Apo Santa Maria, nangabak nga ron iti battle niya. Nangabak iti gubat. Makita yo iti kunana da ito'y oriti salmo tayo. Naindaklan ti banag abanag ti inaramid ti Dios kanya kunana dagiti nabilag pinaksiat na dagiti naturay pinukaw na dagiti na pinaksya nya pinatapwak na dagiti mailupit-lupit intanok na iso nga ti Santo Rosario babaan kini Apo Santa Maria mangabak iti battle nga haan nga battle nga natanok haan nga battle nga mapadpadayawan haan nga battle nga maiwarwaragawag tinangabakan natin nga ba tigubat iso ti kinapakumbaba dagiti natangsit inabak tinapakumbaba kasdi ti battle tina espiriton kanya tayo haan nga daytay napangkatimay sa nga lugaran ka wow nagmayat di pa nang ipadamag mo nga sikat ikasasantuanan sikat adda akamon lektor akulait no pastoral leader kan kasla si kamot ti maitantanukan haan nga agbagay ni Apo Santa Maria tinangabakan na kinapakumbaba when you pray the rosary kinapakumbaba tinakam ti magunod mo akang runaan ipadas yo ang amin no ala ori kita ori adda kaapam no adda mangkarit kanyam no adda mangirurumeng kanyam hanggang tagtagari agpakumbaba ka maabak ngam no kinabirit na katakatangsitan timmangsit ka mga dati katakatangtangsitan nga dati talaga nagroar mo ta sara adda remote control na nga nakauyuyong ka nga ang ka nga mangabak Misungati Santo Rosario nga rod ka, once you pray the rosary, kinapakumbaba, tila abakam demonyo. Haan nga masapol nga agpasindayag, haan nga masapol nga agpangato. Isugarod nga ti kapintasan nga gubat, kabilugan nga gubat nga pangabak tayo, iso ti kararag, ti kinapakumbaba, babaan ti bay tulong ni Apo Santa Maria. Kuno ti pampanunutem ka, the more you pray the rosary ka, the more nga maitantan o kabaliktad. Haan, pan nakaidaydayaw day tati tao, baliktad day nga panunot. The more nga you pray the rosary, the more nga agpagpakumbaba, the more nga sumurot kini Apo Santa Maria. Katatangorod October devotion ko na tayo, mapan kadagiti amin nga pagtaengan. Tila nga rod ibagbagak ka, na mapan iji pagtaengan, maminsan makatawon apay nga hantay nga aramiden.
nga regular uri ka ijay sisa tayo. Pinagsayaatan nga pangabak iti battle daytoy. Ngamin no dadduma no mapangkay agsanto rosaryo no dadduma no aglualo tayo kasla manaktak no haam mo mari na jibilag na. Kasla ka la matak-tak-tak. Kasla daytay kasla ko no haam mo nga ma-appreciate ti kararag ti Santo Rosario kasla nakapapaot. Napadasan nyo daytay kasla nga malmalpas. No haam mo mari na DJ garaw ti panaggaraw ti espiritu king kati panagsanto Rosario kasla nakabaybayag. Ngam no mari nam ti pintas na ti panagsanto Rosario nagbiit kasla di mo pay napuutan malpas. Tay kunakon pangga ang tata agpasyar tayo mapantay sisa tayo numalpas ituloy yung manen. Nalpas min father. Nasakit la na mo mangituloy yan aging gana ti agtapusan. Nalpas mi mat wang garon. No apay nga nasakit ginakam tayo. Latay ko na ako nasabat mo dagita na pan nagsanto Rosario ka ay apo kakaasi mo di nagsanto Rosario da apaya nasip-asip ak mo di mula na ata may sa da inyawid na nga mula ay nakalbon. Handa mo nga na pan nagsanto Rosario nasiat no impakada na di ka na panda nagtakaw ti masitas mo dagitoy ay sus haan rina inyo ti bilag. Nakita anak yo mapanag-exam mapanag-basa. Ha mga panang ko ada gaya kakaanak di lalaki daa. Ure uminom damot asag paminsan, uminom damot ang agwang agbasbas, idi agbasbasa da pag siatan na di no dadduma na iruam da. Ta isugar di trabaho mi dubing kami no kastuyang ka da kami ti ilid da. Iji boarding house da, maawis da amin agsan santoros lalaki da pay Kasi na po Diyos nagbalbalay gidamot. Kasi na po Diyos na nagbalin mo nga nakapag grade war damot. Apaya, uray no kaskas addamang timon di jay biyag. Padasem, mo ma-interview ka. Padasem, no addama pamusarangten nga kaya mo itibiyag. Pray the rosary before. Ikararagam, nabilag. Dayang arod dayay kaskula ak ngarod idi nga problema nga sang kaulit ko nga example ag exam ti bar na kahanga nakareview ta magulo ag kagulo da nga agasawa anya ramidag apo ikararagan na man nagsayang nga diyan nakabay bayag nga rosaryo nga nakasilsilap nga kayo pray no mariribukan agkararag na naala na dayta nga kuan na uri no hanga nakareview nga kuna naapaya bigbigan na launay ti bilag ni Apo Santa Maria aging gana tatta agdibdebosyon aging gatata agsan Santo Rosario kaagbalin nga haang ko mga da kayo nga laygo haang ko mga maisina ti panag Santo Rosario iti biyagyo haang ko mga agputad-putad nga sa kalaag ag Santo Rosario no trip mo ako mga kasjay teko na akon nga sa kalag Santo Rosario no adda natay no adda misa 1 Oktubre apay nga haan nga agbalin nga normal uri ka ije gimong tayo uri ka ije unag ti pamilya tayo napigsa ti panang ibabaat ni Apo Santa Maria kakabsat tatapiyastana Ganya taiprintan kayo tawarasan kayo dayjay pay kari ni Apo Santa Maria kadagiti ag Santo Rosario. Amin nga problema agkalma. Kamayatan nga pagpaturog. No hanggang makaturog, you pray the rosary. Pipi nga nakaturog ka nga agsan Santo Rosario ngam sa bali ti inobram ko nadangarod kada kami di seminaryo. Kaging gana nga nagbalin nga habit, haan lang nga habit. Tano habit ka kasla habit laeng kasla external kas nagbalinan nga biyag. Santo Rosario nagbalinan nga biyag. Nakadado ti adda nagregalo kanya tayo nga gayam tayo nakadado nga Santo Rosario dita. Haan lang armas. Da kay magamin kapag balinan nyo mga armas ni Apo Santa Maria kakaasimot nga manglablaban ti kulam kada gangganod kada anya na ganan kimat kada kwa haan ang kas jete rule na. Labanan na ti Jacques, labanan na ti demonyo, babaan ti panagtalit tayo. Haan mo nga kabailan ti demonyo, hantay nga abaken. Nga may tinagan ni Apo Jesus, ti panangibabot ni Apo Santa Maria, kabailan tayo apaksyaten. Kaya na nga waknitan.
padasin nyo, lumabas kayo dahil ayan ti istor nga ayan ti chismusa, iron mo to Santo Rosario, lumabas ka, kahanda ka chismisan. Ang malwada matadida kan to palapalon. Agin sa santaw. Nadaragan niya mo na. Ngamaan nabilag. You pray the rosary. Tatataal daw na ni Apo Santa Maria. Nagsaya at nga gundaway. Nunalpas kay Madam Tatay. Nag Santo Rosario kayo, ijay sisayo, gimong yo. Ag Santo Rosario kay tumanin. Sakbay kay nga maturog as a family, ura individual, ag Santo Rosario kay tumanin. Tatangal daw na. Nagsayaat nga nagsayaat nga nagbilag nga ti panangibaba ni Apo Santa Maria. Nang runa at ti promise na haantay nga maitupwak iti agnanayon nga tuog ken patay. Gaputa kayat na no ni Apo Santa Maria mapantay amin ti makikadwa iti ama babaan ti panulong na ni Apo Santa Maria.